Kanyihamba n'umwe mu Banyarwanda abarakunda amazima, babiri barakunda amazima. Talenda ngu otoze bintu kunoku naye nango bishoronziye kurungi ko kubishemerera ku babiri. Kandi akatungo mugisha yabaroya ikiramanyisa nabyo nebyakolere Uganda n'ibintu bihango munonga no kutwarira hamwe bidebera kwata constitution ningashiye amateka go kutwara Uganda omesho. Kamanya Professor Kanyihamba tuchali bato ndecha mazima kana nkiraho karyo mesho ganje umjo kwega nanchiraho imyaka hinka mukaga nabwo icyo byo buto munonga ibyo tinkabigambaho nimbasa kugamba nabyo bukuru kuya tutandika gukora hamwe n'umukiga arakunda abakiga Uganda kabarakunda abanya-Uganda na internationalist aheru yakozire akakora ibintu by'amani. Kanyihamba akashomero mu mashomero agakigeza gahayo umukuru mu primary yarugamu yaza mu za secondary kandi akari umushija w'amagezi itawera bamukurari kajya umushija w'amagezi munonga kuyabiragambo urujungu rwe uhurira washemererwa kushira nkitwabira bari nyuma ye nabwo eco Kanyihamba katwa umuhanda ni to guturarabe mutwe ito tukakura turarebera Kanyihamba ni mu bantu bakigezi abatwa turareho tenanye nkaba Kanyihamba mu kuzire Kanyihamba yagumizamu yashoma yarugaho yaza buraya yashoma za degrees ye naliba turi professor hizwe abatiba professor bikiyayi niba professor abo ababiri professor